jiwane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan nasa melambung yang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan nasa melambung yang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Mungkin percaya jak balian gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan nasa melambung yang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
manis saja manis yen tuturang duga senung ngelapipis kini kita alung hitungan sekita kena jalanan kayang timpal masih liu gelahan nanging ne sebentar di subane jani telah mengejar timpal milu ngejohang jelek banti yang menuturang rejani usap pura-pura sing genah apa mulan kene pedoman hidupe apa suratan nasibe boya tiang pamre boya ngelok lega mal balang ne suba-suba medem bangun aja selesai megarang nasiap piring barang gelekan boya je tiangnya selang nanging tiang mekangan anggon ngempahang gedeg basah nanging ne sebentar di subane jani telah mengejar timpal milu ngejohang jelek banti yang menuturang rejani usap pura-pura sing genah apa mulan kene pedoman hidupe apa suratan nasibe boya tiang pamre boya nyelok lega mal balang ne suba-suba medem bangun aja selesai megarang nasiap piring barang gelekan boya je tiangnya selang nanging tiang mekangan anggon ngempahang gedeg basah boya je tiangnya selang nanging tiang mekangan anggon ngempahang gedeg basah
guyu tresna ane jalanin jani dia pen nyakitin anak muani nak muani kurenan adi mengkep-mengkep ngalih selah apang dusingkan di ketara jaga rasa yening beli ngelahang uku dan adi keto janjin iraga kalanya lanang tresna nema dan mengkep-mengkep ngancan mekelu tresnane ngancan nekekang mekita blingelah beli ngancan ingu takut kehilangan adik merasa cemburu yang napo adik itu pedaduana ngajak kurenan adi kalanya lanang tresna nema dan mengkep-mengkep ngancan mekelu tresnane ngancan nekekang mekita blingelah beli ngancan ingu ngajak kurenan adi beli ngancan ingu takut kehilangan adi merasa cemburu yang napo adi daduana mesra ngajak kurenan adi langit sing telah tegane
jani anggon adi sesulo yen yak nutin kita sina singkal suwud adi mata tagihan sing suwud ngale utang yen kalur den zaman sai hangken kantone deket di jeraga hidang nuti dekan tinggu bergengsi pangsi de anak iri nanging sujatine di jumah raga kuang adine nawang diselep makuli ningale sekaya kusing kenal waktu yen kuang kangoang yen lebih kalman jahin rejeki anake sing ada nenawang Dun sing mahal kanggo angne mudahan ane penting kajegegan adi bertawang benih pematine sing dadi tagih
Janin nungidang angke Angkiane benileh manipuan pasti metake mekejang pasti mulih sing itu ngelacur muah anak sugih hidup pekengken aneh lakar ageh adana lacur masih adana sugih ngalih bagya apa sedih ngalih benah apa pelih yen dadi tiang hidup ngalih karma aneh luwih sing dadi sombong-sombong marah dadi anak sugih sebengne sing dadi toleh kepragat mekangan marah hidup bekuangan hidup pemula perjuangan angkiane benileh jalan melaksana luwe seton dene metake apang rakayu kepangge manipuan matiku sing mebekal empukan adana lacur masih adana sugih ngalih bagya apa sedih ngalih benah apa pelih yen dadi tiang hidup ngalih karma aneh luwih sombong-sombong marah dadi anak sugih sebengne sing dadi toleh kepragat mekangan marah hidup bekuangan hidup pemula perjuangan angkiane benileh jalan melaksana luwe seton dene metake apang rakayu kepangge manipuan matiku sing mebekal empukan
sewangi sin kenehe adi jani megedi samber timpal berine pedidi sebat kerasa beli melehang pedewekan nguda dadi beli elak-elakan beli nawang adingan yang raos terus nuling beli rasa kusing duari ngalahan peuku dan beli lakar memunyi payungnya selen pedewekan bunga idaman payung metilar megedi sebet kerasa hati nebelnya yening ngebukin adi menjalan berduanan megandeng tangan diharap wangi kami mudbeten jenggot nyarwang elah hatine tu sing ngelah kunangan sahmu kedi ngan kebang muane memunyi payungnya selen pedewekan bunga idaman payung metilar megedi sebet kerasa hati nebelnya yening ngebukin adi menjalan berduanan megandeng tangan diharap beling kang wangi jani mudbuten jenggot nyarwang elah hatine tu sing ngelah kunangan sahmu kedi ngan kebang muane sahmu kedi ngan kebang muane Ipi dan semengan berniup kopi sambil ngitung hasil nedibi jani semengan subesebet di hati mete utang nesile dibi Ipi dan yen pesu ke warung gen meciko nejani pesu ngangga rokok pipi sepuluhan di
glatak gletek jani pesiuan mepetek di bidangan 6 bulan HP pasti mengganti jani paket data gen mati Kejang-kejang subetlah Ulian gumine banyak Ipi dan jek asa udah Jani udah kebeasa Ipi dan rokone bungkus-bungkusan Jani kang wang lintingan Sing ini dang orahan CGT Ulian tiang jani bekere Itu bisu bercara neraka Yang ngamati yang ibe Bepasti sing man suarga Sepuluhan Ngipi dan glatak gletek Jani pesiuan mepetek Di bidangan 6 bulan HP pasti mengganti Jani paket data gen mati Kejang-kejang subetlah Ulian gumine banyak Ipi dan jek asa udah Jani udah kebeasa Ipi dan rokone bungkus-bungkusan Jani kang wang lintingan Sing ini dang orahan CGT Ulian tiang jani bekere Itu bisu bercara neraka Yang ngamati yang ibe Bepasti sing man suarga Apa kadenan ning rana yang dijemirip ada kuangan Dewek beli ngayahin adi Nage ke salon beban Nage melali atehang Anu masih adis tata Ngambul-ngambulin beli Nang tegarang pinah-pinahang Debes ngulurin gedag basang Ngale dadalan mau
curiga, mikan gigis cemburu. Serta nuduh beli ngalami tradisi di mirip tongos bener beli dadi nak wani. Yen memunyi pikir malu asal mesuang munyi. Mekurenan yening umpami yang beli patubu kemadaran isine kinyukang tulang ne sampingan pangasing dikat raga magalakan. Debes ngulurin gedak basang ngale dadalan mau yutan hanya dilambetik curiga mikan gigis cemburu serta nuduh beli ngalami tradisi di mirip tongos bener beli dadi nak wani. Yen memunyi pikir malu de asal mesuang munyi. Umpami yang beli patubu kemadaran isine kinyutang tulang ne sampingan pangasing dikat raga magalakan. Pikir malu de asal mesuang munyi. Mekurenan yening umpami yang beli patubu kemadaran isine kinyutang tulang ne sampingan pangasing likat raga magalakan. Sirke sanitain ngerasa yang rindu kewala dusing tain
si deket-deketan sebet yening tanang sing bani nyamatang ulian beli sekadi duit yening beli ngejohin takut pesan kilangan yening pakin beli takut nyakitin beli sadar boya beli harapan adi beli sadar solah beli ngai adi sing nyaman yenda di ban ngelebang yenda di ban nyudang apang sing anu ada rasa semene beli rindu pedang bakat anggun kena apa kesida beli lakar ngelahan kene sakit ne besnain ade sing tawang tanggune mirip paling melah kanggo ngadeng-ngadeng jani suut mengharapang adi ulian sakit kena nanang rindu pedidi apa buen rindu ne sing kewalas sadar solah beli ngai adi sing nyaman yenda di ban ngelebang yenda di ban nyudang apang sing anu ada rasa semene beli rindu pedang bakat anggun kena apa kesida beli lakar ngelahan kene sakit ne besnain ade sing tawang tanggune mirip paling melah kanggo ngadeng-ngadeng jani suut mengharapang adi ulian sakit kena nanang rindu pedidi apa buen rindu ne sing kewalas rindu ne sing kewalas. Satu orang ibu
mampu menghidupi 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anaknya yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, belum tentu bisa memperhatikan 1 orang ibunya. Irama meusaha pangsing kanti pianakne mekente ngemasin ngalih utang lakar nyekolahan ngarepang hidup luwungan teken rerama rasayang nanging sayang isubane ianane padha keluarga lebihan perhatian tekan pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan muda sing dinune mah urip raga ngerunguan muda disubane mati mara pengelingin muda sing dinune mah urip raga nyayangan muda disubane mati mara mesesalan tipis nih kekelin pas nganyudan kau genah masih sing hidang belanja dadaran jalan-jalan saudara toh masih sing hidang kau ngajengan perhatian tekan pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan raga ngerunguan muda disubane mati mara pengelingin muda sing dinune mah urip raga nyayangan muda disubane mati mara mesesalan. Dek, ni meme dek, dia benar sangat sebet anak amula amone nyentuh urip meme ni dek. Meme dini nak subuh mantong ngosane madan melah nyen kadek cuma ngajak nyamone. Dia benar pati megerengan, ngajak beli, ngajak mbok, ajak kurana.
melangin ngembuang cucu meme jani uling ini mareng ngalih gai pangado anggo ngemerkaning cucu meme amon to genyen meme nadekna meme sing dadi nyen makelu-kelu bakal mereraosan ngajak kade muda sing dino nema urip rageng nyayangan muda disubane mati mada mesesalan bipisne bekelin pas nganyudan kau genang masih sing hidang belanja dadaran jalan-jalan soda